Uzosithola khona kanti siphethe lapha-ke i-biased commentary ozoyithola lapha-ke ngolimo lwesiXhosa. Yemaphenseni ipeni lomsizi elibhala kuhle nje lobo mgijimo okhala lude njengemamba. Mathuze ndaba ezimankelekethe ayisamba nosona simumkoti jike sulele kanti esinyazulali ayisiphakathi lento talenta wefane uye lapha-ke utalent embatha ephakamisa kamnandi yofuna lapha-ke Riyavaya Tshepang Murimi Riyavaya onside Tshepang Murimi uyavula uyavala phekene nocrossa sala phansi Tshepang Murimi uyala abrezi crossa ngapha lenkundla Claudi Lilepo Munato egetse Pule Modi hlala noNdlovu futhi ayifoma Orlando Pirates player ukuwakona kwiSoweto Derby uNdlovu izokutshela ukuthi ke wakora nini Otshilo Pempe umdlalo umuhle uqhubeke azofuna lapha ke uNdlovu Black Ball phumela ngaphandle ibhola lakhe yena ngesipesihle uNdlovu phumela ngaphandle ibhola lakhe esipesihle uNdlovu gijimile eqejini lawo lapha ke Maritzburg United ikhona ke la azezela khona ke igama insizwe yaphansi eShrown ekathi ke weza la ku-Orlando Pirates la afike ke wadlala khona kunomdlalo ke mukele ke weliga obudlalwa ke Orlando Pirates nawo lapha ke Kaizer Chiefs ukugcinwa kwakhe ke uNdlovu ukora ungomunye kwabadlali abadlale lapha ke ama-friendly ke lawo ke okugcina against iPanama u-offside lapha ke Murimi u-offside Murimi Twage skini bese shawa moya kuya lapha ke Riyavaya kule season sibheka lapha ke yakhona kika kuya lapha ke Rayithoma Rayfetsa Mofokeng eliphakamisa leli bhola phakathi eboxini Tshepang Murimi uyalwela lihlahla kalula lebohamabwe yasusa lapha ke avula indlela ngezange sporong yakhe ayivimba ametrebela umphakathi uGTZ phakathi eboxini sebenza lapha ke Brendan Peterson kule Modi sibheka lapha ke bhola lakhe kule Modi liyadliwa ke leli bhola izosula ngapha ke Riyavaya Tshepang Murimi wona ke impempe ibisikhalile uthwake bese liphumile leli bhola ngale ke nenkundla uthwake bese liphumile leli bhola ngale ke nenkundla nange lapha ke Tshepang Murimi Jame Rayithoma Rayfetsa onside phakathi eboxini Oyindoda Peterson phakathi abasizi lokuqala uzokhela lapha ke ephuka uMbuthuma iqatha emlonyeni esebhekelela lapha ke Brendan Peterson wasebenza lapha ke Brendan Peterson akashiyelela ngakoshumi enkane phansi kanokusho kushakana phasa khona uyihlalele ihambe nomfukenga Rayithoma Rayfetsa ebone lapha ke uMbuthuma uthi nje Brendan Peterson wagogezola akubheke nje uyijebe sebenza Brendan Peterson vimba lapha ke yanela Mbuthuma funa lapha ke i-clean sheet alungisa lapha ke indaba zawo mobheka lapha ke Brendan Peterson uye lapha ke iTumele Khune ngesizini ka-2017 2018 edlala lapha ke 16 clean sheets yena ke iTumele Khune Brendan Peterson ufuna ke ukulandela lapha kuya ke uItumele Khune ayizoqala phansi lapha ke Kaizer Chiefs sibheka lapha ke GTZ General Tata zonke Msimango efuna lapha ke Thabiso Munyane ayibhola likaMabuwe afuna lapha ke AK47 Wandile Duba phumela ngaphandle ke leli bhola nange lapha ke Tshepang Murimi angiboni ke ngathi ke uzoqhubeka ke nomdlalo angiboni ngathi ke uzokwazi ukuqhubeka ke nomdlalo Tshepang Murimi soke sibone ke ngempela ke Orlando Pirates bosisi lokuqala nange futhi esala phansi masingathola lapha ke ushilo isiqiniseko sibone ukuthi ngabe ke uvele walala phansi noma cha uzokhathazeka ke coach Hugo Broos uzokhathazeka coach Hugo Broos mangabe ke ukhuluma ukuthi ke Tshepang Murimi ebekhona ke ngempela ke eqenjini leNingizimu Afrika ebedlala ke i-friendly nePanama isho bakulungiselelwa ke kuya lapha ke kuyo indebe yomhlaba nange lapha ke coach Hugo Broos bena lapha ke ucoach Helman Mkhalele bakhona ke ngempela ke la enkundleni azobheka lapha ke umdlalo soke sibheke lapha ke Murimi ukuthi ke uzokwenzeshani ngathi ke Orlando Pirates isukumisa abadlali ababili isukumisa lapha ke Patrick Thomas Wanganye isukumisa lapha ke Asidles Goduka Etiyonga izokutshela ukuthi ke bazothi ke benze njani
namukela phake Tshepang Moremi vele wasala phansi ngiyacabanga ukuthi-ke bekuyile abekade-ke ephumele-ke ekuqaleni azozama ukuthi-ke bambheke-ke manje babone ukuthi-ke ngabe-ke kukhona na okungalunga noma-ke bafake-ke lamadoda-ke amabili asidle sigoduka nawo lapha-ke i-ambulance yasethembisa iwo-ke amadoda-ke alungiswayo yena-ke uPatrick Tito Maswanganye bena lapha-ke u-Andre Diong silindile-ke ukubona ukuthi-ke Tshepang Moremi-ke mbukeni ayabheka ukuthi-ke ngabe-ke kuyalunga na noma uTito asondele sibhekile-ke ukubona ukuthi-ke uyasondela uTito noma-ke Tshepang Moremi uzohamba-hamba-ke kulunge kuye lapha-ke uRea Vaya napya yachipezezeka-ke manje yachipezezeka-ke manje uchipezezeka nje kanje ngoba i-Orlando Pirates iyashoda i-Orlando Pirates uTshepang Moremi uhleli ngaphandle uSipho Chain uthi-ke angithenga isikhathi khona ezobuya uMoremi angene phakathi enkundleni yachipezezeka-ke manje kuye lapha-ke uSipho Chain ngaphandle nje kwesithombe sakho Tshepang Moremi uya-ke ngasebhentshini bebefuna ukuthi-ke ajoge ayizwe-ke le-injury ukuthi-ke ngabe iyavuma noma cha ukuze-ke bezokwazi ukuthi basondeze-ke uTito noma-ke aqhubeke-ke angene nange Moremi uyokhuluma-ke nebhentshi-ke ngane uyochaza ukuthi-ke umadoda ngiyabuyela noma cha free kick etholeke yahlula Aklodi Lilepo uzobe lapha-ke goal kick njengoba-ke ebuya yena-ke uTshepang Moremi uyabuya emidlalweni Chiefs ibalindile be-Orlando Pirates shobana lapha-ke Rea Vaya Tshepang Moremi pha elentambo ayikhona Tshepang Moremi akuvumi Tshepang Moremi uyala egcine lapha-ke Patrick Tito Maswanganye elunga-ke ngempela elungela-ke ukungena nange lapha-ke uTito uye-ke ozongena lokho kusho ukuthi-ke Mufokeng uzohamba-ke aye ngale-ke nenkundla asuke lapha-ke number 10 role njengoba kungena lapha-ke Patrick Tito Maswanganye owashaya lapha-ke inkosi yama-penalty kwenye yamasowetho dabi ake ngikuthi-ke Orlando Pirates namhlanje izofuna-ke double number 3 njengoba-ke isike yashaya-ke Kaizer Chiefs imidlalo-ke emihlanu ilandelana amasizini amabili iwine-ke 4 games ngathi-ke kule season Orlando Pirates isawine-ke 1 game izofuna ukwenza-ke idabuli futhi iyangena-ke manje i-ambulance yasethembisa ethwala lo uhlobo lesiguli iqhamukisile nje Tito Patrick Tito Maswanganye